Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Kulot Junior. Iya, jadi kita harus ngeteri sego padi ngalor buas bersama Megaloman. Yuk let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi kita akan ke bendungan ngeteri sego padi Mas Jawa nih. Karena tadi buang kayak masak-masak ikut. Poin sih, Pak. Kemarin itu saya tidak ngevlog karena saya belum tidur bos. Jadi make upin orang dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Nah terus habis itu saya pulang setengah 6 sampai rumah jam 6 kurang. Tidur sebentar di gudang guring untuk membantu memasak. Habis itu saya tidur lagi sampai jam 2 siang bosku. Saya cinta. Jadi kemarin maaf tidak vlog. Baru saya hujan ya guys. Hujan terus kita juga nggak kemana-mana. Saya cinta. Kali ini kita hujan ya. Dia vlog marah nih hujan ya bos. Dia vlog marah nih hujan bos. Yang penting nasi sampai sana. Soalnya Pak Haji membutuhkan nasi untuk tukang mukbangah. Oke, baca kita sambil nanti kalau sudah sampai tempat yang sudah ditentukan. Cekidot. Itu mulai 11 ya. Ada. Jadi pasti kita ke warung tapi padi tidak ada karena dia di waduk dan ini hujan sangat deras dan nasi aman sih. Dan didik lah gak apa-apa. Untung ditutupi. Telepon bapak. Ini HP pulang lagi. Iki loh, sing enggak. HP gua aman. Kuncinya nih Indira digawa ning kono. Tuan bapak, enak paketan nih. Cik terus wi. Ini Gak tenan. Nah, Sesat iki. Terus bos. Ya wes iki nunggu kene. sering. Berdering yo. Ya Allah, kehidupan. Masa berdering, suwine. Mas Bokeng gak duit? Lapi-lapi. Ini tinggi ya, jero. Ya seperti inilah menjadi anak padi ya guys ya. Harus standby setiap saat, setiap menit, setiap detik. Hujan panas, halilintar, angin ribut, ready boy. Tadi ning kono gak hujan ya ga? Hujan lah kayak kene tok, orang deres bos. Gak kena ditelepon bapak. Berdiri apa memanggil? Berdiri apa memanggil? Mentol ngeprok aku. Ngeprok siapa? HP. Belanya apa? Mencet-mencet dewe, cip Ya, jelas ini. layare. Caranya dilapi cocok bagus. Bang tanganmu lu telas. Jelas kah? Lap lagi kayaknya nih kalau tadi. Lap lagi loh. Hujan masih air. Lah udah linggis. Ya mate sirahmu. Dan telas belas tuh kira-kira terang lah ini. Lah bapak waduk di to? Tunggu kono. Nek si Sandy. Karo nasi ini. Lah iwak. Nyetrong berapa ya? Ning limpasan paling. Paling gitu. Buat nyetrum dulu kok. Lah nyetrum apa hujan nyetrum. Dia tulisan berdering HP-mu. Lihat loh. Wi. Gedereng. Mangane ning ndi wonge? Ini kayaknya paling masal. Kedua ya bener Mika. Iya, HP mu cilik. Banyak. Cilik tapi apa kayak? Cilik tapi ya cilik. Kameranya elek.
Ngawur. Ini tak sumpi men. Ada di kamar ini. Lha piye lho berdiri yang ngenteni isik to. Main tadi kan ya? Dadi ora keluar nrunyak merono udan koyo ngene iki. Iya. Wong masak genan ning kene. Apa-apa nih? Aku pengen melok. Lah aku Nen kene. mau dhewe aku. Bekal apa? Oke. Tak mandek ya? Berarti duduk. Iki keputusanmu. Main tadi kene. Terus Kowe kan cedok. terus Cinta nih kena tarono. namanya apa ning kene aku kuncine rene digorono. Tak jimuk kunci nih. Mah wis ning kene wae, ning kene wae kok reno-reno wae. Iya, kan wis kadung teles. Enggak aku ya kadung kelas. Teles apa? Kan wis gurine gak tapi lha gede. Lah nih. Alah, Eh, cepol. jadi kan aku kayak Nek ngono tak kaya mungkin nah ini. Lanjut. Nek mau numpak kaya Lho, cemepet. sama iki barang ya orang telepon iki lek iki. Ya Allah, Bapak Sisi astagfirullahaladzim. Kayak berjaring terus iki piye iki? Kahanane wis pilek watuk pilek panas adem panas ya Allah ya Allah. Iya, gembel sama tuh. Kada peniten gembel. Lu iso tinggal atingin lho ngene. Tangane lah pas ngomong nyeting ngono nah, nyeting kowe aja aku terus ngono. Kok kejadian ora wis iki. Lah iya, tak kanani ae. Kamu tadi sini. Mah, Ya coba kau demi kau guri. no, tak kepuk. Nak ditututi ra. Nak digorono tak tututi rono. Mau gendeng lah kok iso. Ben ilang. Gadik kocrok. Jadi biasa nak ditututi rono tak tututi rono. Lah kok iso. Tidak tahu. Mbak Didik iki lho. Suwene jan. Kowe ki ning ndi? Ki ning ndi? Main warung. Wes kudanan. Ya Rono iki. Rono. Ya, cepet. Iwa. Ya. Ngomong ada wangnya rene. Oh, masakan kono ga ternyata. Adi ngundang mantuk era semelu. Teludan. Kau ikut tiba orang. Iya terus ya. Supaya mending nggih kuburan. Kok iso? Ini isar kene. Kenapa? Anak kowe mak. Namun numpak kaya. Kuwi mentok ya Allah kahanane kayak ngene bola. Hujan, alhamdulillah ya. Hujan itu kan rahmat, ya Pak? Berkah toh? Berkah mega jalan aneh kan ambrol. Kalah tin ya loh. Oke. Rasa ngedel tin lho. Krungu enggak? Tak demit asli. Demit apa? Wong di jam 4 atau demit setengah 5 lho iki. Lah cucuk muat wae deng wae piye? Wong di Padang kok ngene kok demit deng. Umpama ya wis temen ngele nyapu. Iki diawat. Kok jadi tahu pis. Kok jadi tahu gitu. Bisa. Gitu loh. Sikit. Mayunan. Tapi bohong le. Ini makanya Pasti. Dia mau saya sebelah uno. ya kan Mbak. Laku jaluk sapa? Jak kerjaanmu. Ngono kuwi. Udah mau kerja piye? Aku lho rata njaluk sapa-sapa kak. Ini njaluk geni. Nih, kak menak men uripmu. Nek gak. Loh, sapa kae? Krungu gak? Ngono. Krungu ra wae. Kidang. Mana ada kidang ning kene. Oh, ning kene lho. Ngono kuwi. Tapi tak. Ngono lho suarane. Iya, ning kidang. Mbok suarane ning kene iki. Ning. Ning kono kuwi lho, Kak. Ya putih-putih kan. Putih-putih jenenge Pak Kaji numpak unta. Mau dodol piye tega kita kepuk. Siji. Loro. Mega. Nggak sendalku. Ndar mah elek. Ya Allah, ala-ala tapi tuku dhewe, please. Ala tapi tuku dhewe, please. Hah? Kan lho. Fix kayak. Duk. Iya. Iya, tret kuwi pas ke.
Ade ndayu mulai ndayu adus kowe iki. Iya kan? 10 jutaan. Mah gak ada duit, gue beli duit 10 juta. Kok ngeyel? Tapi ora terus. Ngenteni wong padha karo ngenteni apa? Ngenteni iwak mangan umpan. Panggah iwak, saya tak bahas iki. Hah? Liyane iwak arep Dek, pancing, dek. umpan aku gak enak gitu. Ya, tenang. Lah, nan kala. Wes kaya ngono kae rupane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jan kor bendina ngudan. Ya. Oh yo no. Oke lho, semarahi Pak D kulat ya. Wis sedina udan. Ora. Masa. Bong poli bek angkat beban. Boleh. Boleh yuk. Boleh. Kok iso lho. Kelas bus iki. Wis bes. Ala lah kelambiku ning mau sepedamu. Duh. Salinku. Lho. Lah nanti kayak kunci. Wong loro to, Pak? Nek masak ndi to? Ning kene cacane gure akeh mbeteti. Oh, tapi masakan kene. Heeh. Akeh nggak sambel gitu. Iki lho, nggih sambel nggih bumbu. Oh. Wis tak teri lho segone, Bos. Teko kono lho langsung beres ecek-ecek. Aduh. Sing mantuk. 13 ya. Mantuk. Mantuk to lewe urung apa. Heh? Mantul. Aduh teles kok ya. Aduh teles dendang pisan. HP muka. HP gelek plastik. Emang. Plastik. Kowe kan nggo mantul. Gelek gak suara 16. Lah Mega. Lah teles kabeh ya wis. Di mana? Nonton nipu tuh. Gak usah wis kadung teles kok aku ya, Nek. Iku dibawane. Ora. Nipu enek. Lah ngayal. Iku larone. Wis kadung udan. Mau petok lagi ngomong. Kilo. Pak, ngomong. Nis kadung teles ndak sirahku wis. Wis Sedang pulang aku. Ndang pulang wis gak usah pin kono aku mau pulang. Mulai. Ya lah piye. Wis tunggu iki. Gak wis udan. Ibu gawe wis budal. Ki lho golekane angel, Pak. Aku nih lapangan. Lama iki apa? Balan, ora golek bali so. Sing ngoprek klere kan Mbak. Gak apa tapi pas kok. Pas nyelek, sekone lek. Bos. Kene iki. Sang cinta tak tulis sithik gak apa ya. Sing di ben kok mondok cacat teko aku kakean anu geng. Iya, ya wis aku pulang ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe hanya di Kula Junior. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, terima kasih adikku sayang.